no put ba pilong good morning but kestep komsngi komsuk ko komen ni phi mentak sngi ngedong nang hang ne po gofling ban pet kai ki brewat ban kli ki brew haduk kat no ki snow tenat ane ki snow ya ka jingle morning walk ka jongki but Kublai shibun ya ke jing kerjaan ke jong film ba ke subscriber ke BPI yangi wat sanang kerjaan ngi man la kapor sakapor malda fi page ke video saya rap komen kumna fi snow halor ke jing le morning walk perlok hak video ke jonga kedon gamang keren kasih kedon gamang keren ruk khiat pareng namar ba le sei don gitu ki perlok ke jongi ke bam snow thu kasih ki bejai na ko pot kejai benriu ting haban keren ke parengon snow rekat balahi tar dei kasih ning keren be kasih morning walk, morning walk, morning walk. Can you tell me how about you feel about morning walk? Is it healthy or something? Oh, healthy. Yeah, you feel very fresh, right? Yeah. And how about you guys? Nice. Okay. So, according to you, what is like having morning walk early in the morning? Is it feel healthy or what? It feels healthy. Okay, thank you so much. So, how long have you been walking out? 2 hours maximum. Oh, 2 hours now. Yes. So, even myself also, I have Half an hour. like yes, half an hour Every day. Okay, that's fine. Okay. Thank you so much. Thank you. Siu ang ingi siong ki perlak ni kumno fisno kumno have a morning walk menta. Oh, so chat so klein ni. So saya klein. Wah. Menta ke jing kentu jeng pi ki pat. Kejing kentu jong ate. Long bu nang kasi ni yu. Ni duna wa. Ni duna ban le yu. Ndai kum pi we jat bere bun khar ai. Okay. Ki yu ta. Doing morning walk today. Is it fine or is it something like interesting? Yes. Okay, so what's your name? Nickname? Yes. Man, bang. Oh, okay. Are you Garo or something? No, Kasi. Oh, Kasi. Oh my God, Kasi mangaru. Oh. Ngale morning vlog hang ni golf mentaban keli haduk kat no ki parlok ki jongi ki snow. Mah, haduk kat no ki parlok ki jongi ki snow nam ta kan ka morning walk. Keli markibun ki parlok ki jongi ki wale morning walk ni golf mah. Te nakaliang kunjung pi kum no snow mah. Kalong refresh mo after this lockdown. Yeah. Kita la play pad i baka golf kala ki im yang sai sin ladap lagi break ko sama maksudnya kan hindi ko support long jar kan tu fi. Jare. Ta kan nak susngai kingi bawan ro. No. Te fikir tang kum no? Agar teng bayamut lang. Bayamut lang. Oh, tenang. Te bisa. Asa aja ros ni. Oh, biang. Yang. Kuno. Fisno kum no habawan le morning walk hang ni golf menta ka stop. Biang ni kalau Subiang pengat nih. Nomor babar si ketul lockdown ni wan marek nih mana. Kumna fisno lar ka jing lek kai step joki dang step fisno koj sukia ban em nih kumna na. Oh, jing ka step dah bas ha long. Bas plan deh. Ta ban wan lah fresh. Fisno lo dan dapat blog entar step. Okay, thank you so much teh. Bye. Mo. That was one of our friends who is also here doing his morning walk, and we are happy to see how people are interacting of our questions. So thank you so much. So kuno halal ke jingwan jeng ki man kasni wan merek step ni pak golf snow fresh ne kuno na. ngi dangi su fresh ngi snu kamet kapat long snu sting snu i kan. Oh. Yu. Mong ka song hai yang dai kamet ka ding ka thai dong. Kedai. Wan mare ni pat ila kam sting kam pat lat ki jing pang ke i ru. Kedai. Kila matai ngi kuno fisno halal ke jing lek morning walk ke jeng ki man ke step la ne mentak sni. Subiang ni. Subiang hi tapi mulai praktis ya ai. Nanti apa tias. PTS. Oh, fidan kat praktis pan training nei ne. Ha training. Jong ka ifila. Hindi jong mare. Mare. Oh. Oh, okay, that's nice. Tapi sah sih. Rasa Indo. Oh, Hinda. Okay, good. So that was one of our friends also who is doing practice there in PTS. So let us now check out more friends who will be interacting with us. Just wait, my friends. Okay, yang kerana kasih, aku juga kerana pareng. Nama apa? Kalau saya kidan kijak bener kiba kimri kasih, kiba bang kasih itu tak tahu inham keliat lang kendak mah. Waduh, saya perlok. Dekat jeng gitu jeng ki ya ki katuk ni ki perlok yang kam ki perlok kasih ki jeng ni ki bedang. Dia yang gitu mah. Bang ya ki kuat bang ong ya ki dan step mo ya kam lai ki jing pang lagi mi tai tang balong. Itu pat dia kim kuat te ban ki nama
kas lah ben kiru ka aja tu dalam khi milih kas tenak amet pat mau kuat ben lek tema itu par lah belen tiak kim kuat ben lek lalik lengi kuat lek tentang di parlok lalik kesulang tu kim kuat ben lek khi lek jang siau ni thaj nem tai ai dau bang ni thaj ni wan nata ni wan ni suka thế thì sợ chứ ấy ni sa mulai madat bagi kalau đang thăm ngay kia lên lên thế toh kalau sibuk nak jeng telat por ke jeng nak tak ni vlog ke dong bat ni sai kena pada baik mah oke parlok itu di parlok jeng ni kita sak siapa mau lain madat bagi bat long ke pas tenat ban yo kenduk di parlok ke jeng ni kita interak hadu kata rekam ke ba kimdan ke jeng sarang le ke jeng le rang ban dan hapok kamera ndai angin senang ya sisu bat kita ni parlok ke jeng ni kita badang ya lek kai yang ni apa golf hi how are you are you good to cái jing snow ke jong thi mah halar ke jing lek morning walk ke jong thi ke man kaski kayak Arab Shibuan tentang sedang kan kau kia mar kau kia ada tip yang pelong kan spa ba ada nur kan tapi sak sih senang terada lah Mairang Firun Gaju tapi sak population ni ya population yang pilih ai part ni nggak population sinat aku biang hai lek kai football dang step tak ai jeng gitu jeng thi nak tak parlok ki jeng ni bun mak empat dah ya le ka morning walk mah tai kan tam ki parlok kasi ke jeng ni nomor bab tip hi minta rawat kamru dan kambat ban le fiskal dan langkah desa wan pat ki tes ya ai jeng gitu jeng thi nak parlok ki jeng ni kalau ngomni kan mar ko ba ma fimo like top kam ai untuk physical fitness te ki siam ayam kalau nggak kemak itu jadi ben melian kan dari ben kawai te kalau ba kilabat fun pi nggak tarai ke ni tamo mar kilat ya miat ayam kilat ya setelah kelat tarik itu te sau san ru kadang pun matia kan salah kisah tu ai kan kadang wa flop kan te kawai te shu yale ben penduna fun kedai kita dalam stop tangga kafun tangga tahi ka jenglong lah compare kan te parlok mo pi pek semua what no misuse ka fun ke jeng pi peace mah okay boleh sibuk nang di TV okay langaki napo Mairang mah how do you feel about doing morning walk sir morning तो अच्छा लग रहा है okay kariyan in Hindi what is your message to other people हम सबको मैसेज देने में होता है सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कीजिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है यस और संगने से योगा कीजिए यस और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है हम लोग और बाकी तो हम क्या बोलेगा सुबह जल्दी उठिए यस 1 घंटा होने से योगा कीजिए और मॉर्निंग वॉक जाइए nah bentar jangan te ka Arab Shibuan mo ka pen smart pen sting ha te khamai tu na jing sengat dia kedai how do you feel about morning walk मॉर्निंग वॉक करने से बहुत अच्छा रहता है शरीर भी एकदम स्वच्छ रहता है और दिन भर एकदम फ्रेश दिमाग रहता है जिससे बातचीत करें घर फैमिली मैटर में या कोई दोस्त से भी एकदम दिन भर बहुत अच्छा लगता है thank you so much te phi cái jing gitu ke jong phi pat ki parlok ki jong phi mah khamtam ki ba parlok khasi ki jong ni mah ki ban ya le ya ka morning walk man ka step exercise te lada file step khampa te lada phim le se phim don por step le janmir ru ka biang ha kanu nu por ba filat na phi ka ba phi snubet namar bun tang ki don kiam ki jam ha pan da man mi te ban khi man step la re te chupan lai ka por phi kanu nu por biang bai lada don ka mon hi ban le oh so sweet kata kana phi snow halor ka jing le wan sangkai step ka jong phi snow hosting ka me fat ta ke to khle si bon no
Jing chu pun pau kum no fisngo ba le morning walk mentas ngi. Kaso fresh setelah lah. Asal juga sih baru Ah, dei no lep down dei. Setelah lah kayak video apa dia. Baru piak pegat. Terus ini perlok yang ini ba. Le interak ya ketuka. Jingkeli jangi. Kesultanat bani yo perlok kita. Interak ha. Mo te long ka iba stana sawan perkut dia kini video ngomong benong sepi ni bak jing kerpat nak yang kajonga kelong ba de kitu ki bompat lek morning walk snob ha persang bani lek no nomor kelong ka ba ya ke jing ko jing kia ka jangi khule sibun